Ja svima dobrodošli na prvi tutorial u kojem ću vam pokazati kako da uslikate ekran ili desktop bez video kamere. Znači na tastaturi imate tu, znači iznad strelice imate ako dugme piše print screen. I samo kliknete to jednom i odete na start i ovdje upisate Paint i just Paint i uđete ovdje. I samo idete da Past i ja vidite, znači ekran vam je uslikan i samo ako hoćete sačuvati idete Save. A ja ću na desktopu, samo nebitan naziv. I ja vidite dobijete ovdje i samo možete izaći iz Painta i samo evo vidite kada ga otvorite samo malo da se ne hoće. Izvinjam se ako čujete motornu testeru napad ili neko slično tako. Evo vidite, znači može se da zoomirate ako imate ovo koji ja. Još ćete pomerati, ali vidite glavno da vam isto spremeni ovdje Skype, Google, evo sve ove alatke, znači spremanje uslikanje. Nema nikakvih problema i možete da ih postavite na Facebook na primjer ili tako nešto. I eto vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!